To malo to je samo priča čovjeka. Jedan put kao plaći tu kod ovog Tokića, to sam dalje put vidjela. Ja rekla malom Tokiću, to je taj Tomalar, bio još jednim čovjekom. Tad sam ga vidjela, ko ono meni kazao da je umro Tomalar. A majko, nešto. Ali ovo meso je pa E on mi je kazao. Dobar tek. Hvala. Meni je umro Tomalar. Umro u gostu, bio bolestan i pogrebna ga dovezla u Podlapaču. Gdje ima 50.000 mrtvije iza Zlopeštakove. Ja sam gore išla godin i po školu, namja gore Podlapaču. Tamo sam hranila. Eto vidite. Tomalar. I poslije su rekli da će mu sinovac doći registrirati tu kuću. Sinovac, to mu je od brata sin. Eto vidi. Sad su drugi preuzeli kuću. Gazdinstvo. A jebi ga. Luki. Samo Danka, hvala ti na donaciji.